ni tum kar long bang dak kar biang long termos council apen dak arabat pan jasebet kapari bang ge na tum tobar long ko asola bang ge dak dem na ge tengin la so hydroelectric ko department na ge koy jalo kusi jasebet kapari ka lo sita lage chok chip pikhang yang lo persen he ben puji atima tobar me lang ge lake rat along lepen kapalar iji harmu kali dak project bangun bang benon ta dak tobare bang eta bo polo ha PGR aloni ke tobar salam fek mati unar ne kiche tum danang nang do suri ke dak ne kailo hala dak ke lage PGR long ke hem kim long le podin ke tobar salam nam hai ke fon pun dak bin hom lo chin lang so long ke tobar bang adang po non tobar abe dak no sidon project pen kapala raji po bang na lage heno piglo ke kama tha heno piglo ke la pen kar biang long otonomous council thana tumacha tai pen isi keng lep alam kemagi puji bang ala hello kar biang long along le nang litum company phan le hodai punon ma kumane phan le hodai punon nang tume thang le NG punon seta hala so long le hem hukumat ma kumar tum sike do ma hala daga rong sar te cheng lo ame kame ko tum pen kaching bai si pathang nei non bang grasom kalidar lo non ke council tu maning hang an NOC pi thor po company tu hana pilu thor po la bang et ra chi hang jo pian si ra pen ka ching ki je phan hang tri ko pilu lage bok ke lep era phi ki chami ma ni le karjung tu ma ke lep le phang cham nei ke di lep era pilu ma cham nang po ke la si council tum la pa phi la son pa phi je pa den pha ka ti la si pini dak to la solam sin yete kang lo council tum non e phang an ko nat ma ko ma si long le ka hodai ji ma hala hodai dia phang bang ke rat pen ka ching ki si pa phang nang ji la pe la son pa chi uri sai choklem to dam de ke do se thak se la son abang ke klem nang ni rat alam the en da phang nang ki si te ben ke ku ta